chibai ule voin hi zuni sompanga sangni le somni pakhat thole ni ani a voin chu miawadia mi somni panga tha chungchang KNDO 10 an silfiana atangin bulhan tan ta ila Karen State miawari district wole khopuya kanele khwale mokhi che khwa luna uhu chang bridge construction na thok tual chung mi somni panga te chu Karen People Defence Force KNDO 10 an thatti in zuni som pathum khan thu chu an siama KNDO le Joint Force 10 meni som thum pakhat atang khan wole township military council tene nasa takin an indau tana uhu chang bridge construction na thok mipa som thum pakhat maichia paruk le no pang som an vayin mi somli pasari te chu an mana anjinga mipa paruk maichia paruk le no pang som te chu an suale a mipa somni panga te ero chu an that ani KNDO lam ve thung chuan heng mi somni panga te hi construction na thok lem chang military council mi le sa te an ni a an sipai uniform te nen evidence kan hmu ti in an soi thunga chu mai ba ka heng thita te zinga mi then khat chu military council ten an ka laya ral thuam liana an ka fu awanga thita te an ni thu le mi then khat chu an man zinga tlan botum KNDO lamin an ka tak an ni thu KNDO hroi tu brigadier sone dami a thu puang tu sowa ne nuwa chuan iawari ten an biak pona a asoi ani dimo somel rukhua a ruang le dremrumin uin an thiara biak in po kapin chena in tam takti chiat ani kaya state dimo so township mel rukhua chuan ruang ale dremruma kholaya uin an thiar thu tual chung mi ten an soi ani sipai lam an am tolo awangin mithen khat chu mani in lam enin an ho a ruang ta chu an le dremrum maya tu tenge ti po an hriat thailo an rim chuan khopum atuama ruang then khat chu uin an thiara ruang somvel a om arin om mani kalsan hlovanga ka hlum tokte an ni arin om bok an rute alang ruak to a tunge an ni hriat a har to khop mai ti in mitamutu mi pakhat chuan kheten media a hril ani chutiang bokin dimoso baptist biak in po ka chian ni in biak in chung chu silai mu nen a hnok noi maya achunga thil om ti chiat ani ba ka thil hludeu te chu sipai howin an rubo vek ti hriat ani vo in hian dimoso khomi puite chu an in lama an kir hloma ma se an hmu tum danin thil a om lova an in te chu alo chebal hlom hle a ina om po an tan chuan a hlim om chuang lo ani ni somni chuang in kana an ma chon to a an dam chunga an thil lo khola an du dana an chei an in le huan ram te chu a kholo zo de uveka an thil nei hlu tak tak te po ti chiat an nia mithen khat chu in ti tur nei to lovin brick bungvel chi an chang ani ti in mita mutu pakhat chuan social media atar lang ani Sakai region Mingkin township Tangduin chang khua a nimin zuni sompali khan military council sipai chuan pagoda chei thatna tur sakhor hoi tu te tho khom cheng noi sari an lak sakba ka civil mi te hnet atangin cheng noi som an chu sak thu hriat ani heng kho a sipai lolu te hian tholom noi sari chu du tok lovin kalimio atanga local driver pali te hnet atangin poisa cheng noi thum le singa an lak sakba ka an vorhep zui bok ani chu mai chu du tok lovin sipai te chuan u ang sana dor cheng noi som man an ti chiat sakba ka u ang zomina ina cheng noi rukman u ang tin sana ina cheng noi ni manvel bungrua u bo chia ina bike cheng noi liman le u tan tin awna in le bu fai noi ko manvel po an ti kholo sak vek ti hriat ani kalimio le a chevel chanchin lo ngai thla ila nimin zuni sompali sangni le somni pakhat kalimio huam chunga covid-19 test mi somli pariat zinga positive sompakua mu annia mi panga an borala kalimio marlam khampat number 4 hakha venga po nimin zuni sompali sangni le somni pakhat khan mi pariat test annia mi pali positive mu anni bok vo in zuni sompanga sangni le somni pakhat theng hian tahan le a chevela covid-19 awanga thi an lom zela tahan bazar pon lam kongkam dor kai po antlem sot hle ti hriat ani tahan bazar bul sajorna mun pui pakhat chau om thin po nimin thotan ni atang khan khar ani to a kongkama sador voksa bongsa arsa le sangador po mun somvel chau om to ani nizan zuni sompali sangni le somni pakhat khan tahan atha ka nga tunma a ama kha chau sikul kota zandar kovel khan silari voisom chuang hriat tur om le a mi pui atibara khai hle khochunga khwal khu atanga cha khai dable tol chung mi pui veivak an la thanem le a chonhulama ero chuan tei hoi an re thu hriat ani khochung mi te ina antom im deuh vek to a mas vuale kuchilpo an film khur to hlena a na thok mi te ero an la film khur tok lo ni a hriat ani
tahan mizo thalai pol TMTP central atanga mi puite sia tirna halo ngai thla ila COVID-19 in tahan khopui min lu chuana sa hle to a kan lo him le zualnan ramchung le rampon atanga lo hoten mani group hroi tu te hne na in report tur ani a ni som chung home quarantine tur anni positive anni chuan ni som pali quarantine tur anni ang andin huna zirin po seisak tur anni ang lo ho tharte anin report lo ti hriat chu anni chuan hriat chu anni atanga tanin quarantine thalle tho tur anni ang COVID-19 test na hi mania leya test thai mai ani awangin positive kan om chuan za thla ka lamai lovin hroi tu te hne na in hriat tir ngai ngai tur ani a tul le poimo a an pui thayang positive rang sia zep tat le in report lova pon chuak te hriat chua anni chuan central hroi tu te atangin an chung thu ana thai ang berin an rel sak anga quarantine tho tur anni ang mithi in le puipun na hmuna mandat zar phal ani ri lawang lo thailo awanga pon chuak ten mas an vuwa ngai tur ani ang puipun na hmun rem changa chil cha phal ani lawa kuwatui cha le paipo phal ani lo Sakai region Yimapi township bo khua a military council sipaite chu nimin zuni sompali khan lutin khochung mi anmani ebdeu nia rin hlelte chu mantuma abaina lama bo khomi pakhat anka phluma khomi pui zongzong chu mun him lama antlan chedeu vek ani sipailam chu an khochunga inte anti chiat ba ka akhomi anman then khat chu an ngai sabok ni in tol chung mi pakhat chuan asoya hetiang hian sipailam chuan khopen hel deuh ten ral thuam lo in cheka anon beile thailo nan khote deuh te chu nor tom vek tumin alu chua deuh reng ti siat ani Sian State le Kaya State Ramri Townchi le Luaiko konga thise kha geta military council da security pol PNO PAO National Organization Police te chuan khwaljin bungrua te chu vole tiluina a anlak sak thu khwaljin pakhat chuan khetet media ashil ani chuan nimin khan townchi atangin karon ho a petrol galon nga lenna bur chu min lak saka tunlai luaiko a chuan petrol rate asang to lutuka leidon po in po na valei angaya a hlau oma duzat po alei thailo kamator ma atlan pakhat phei chu abu fai phurlai anlak sak vek ani ti in asoi tunma chuan hege ta kaltlang don apiang in cheng zanga pek angai thina tuna chuan cheng sanga an khon to ani heng pa unam te hian Kaya State ta in kana a military council sipai tanpui nia soi om fo ma se anni chuan an la hnial tlata ma se hetianga an che ani chuan military council sipai te hnung an zui thui to hle nia ngai thai ani thu then khat chuan an soi ani thaweya mi puite manin cheng singa in anin khultir tanin tai region teye chhaung township thawe khopuya na sei kho a military council ten intina lutin anmana mi pakhata cheng singa in anin kultir le thu tol chung mi pakhat chuan asoi ani military council te chuan ni khata mi somhni le somthum in karvel manin anin kultir thina in khul thailo te chu an la hreng mek ti hriat ani hetianga mi an man na hi ni thum ani to a mi zavel an man to a mi then khat chu an tlan chi a tuifin rian hnailama te an tlan khokot chualama an duty awangin helama hi chuan an tlan thailo ti in asoi tundin hmuna chuan military council ten motor pakhat bike somthum chuang le mipui zavel an man to a abak na sei kho mipui zongzong chu an tlan sevek ti hriat ani tanin tai region palau khuwa chawlong chi kho intel khom zinga kanmo khuwa primary school a zirlai no pang pali chi an omawangin military council a general one rank colonel hlameu thun chuan zirtir tu tele khotlang throi tu te chu no pang school lu tir lo nu le pa te chu tha an ni ang ti in awawa chu awona thu soina video chu social media lama the dar ania en po a hlo hle ani he video a hian colonel hlameu thun chuan thatop lam ni somni pakhat thlenga zirlai no pang ron lu bel an om lo ani chuan kan in mu ang in khwami te chu lo hril rau mai chana min mu lo turin in tinin in lu tir tur ani puithiam chokhon angin kan ron ti ang lu tir du lo nu le pa te chu thi turin lo in ring rau ti in asoi ani he kho a hian nikum lam khan school no pang za le somriat an oma sipailamin tiluina a school a hon tir chuan zirlai pali chia an lut ani ma se tundin hmuna chuan khopuilama COVID-19 anin kaidar tanta ka wangin sipailam chuan school khari turin thu chu alo siam to a tun hnai lok khan Rangoon region hlekua ma ba ta polina hon zirlai school pakhata COVID-19 kai zirlai zahni zet mu chu ani thu hriat ani Mandalay People Defence Force Mandalay PDF te chuan
military council le sipai pol thlop zonga kal department le amun ma te chu targeta naya bomchiat zel an tum thu vo in hian thu chu an siamani Mandalay PDF pol hi mipui in le lo rohlu te ven him sakle nakin huna dictatorship system noi bo turadin anni angin Mandalay PDF chuan mipui nena in thunzom zirna school damdoi in le bazar te chu khoi an tum lo thu an soibok ani Mandalay PDF chuan khomipui te chu military council sipai omna mun nei lo tur le an che dan te report pe turin an nge na chuti rualin bompuana mun te va en lo tur le PDF pol te chuile theina tur angchi record te social media lama engma post lo turin an ngen bok ani tin sarkar na thok arang thei angberin CDM zoma thokho turin an soma CDM zom sarkar na thok te tiluin a chortum department thunei tu tele kok tu dalan te sem anni theinan report zel turin mipui an cha ani mipui lama silai ko mor lekna om zong zong chu Mandalay PDF te chuan mo phurna la in aching fel zel don ni in thu chu a chuan an tar langbok ani Karen ral thom keng pol pali te in mu khom na in spring revolution hi a khoi kholo thei angem Karen namral thom keng pol KNU DKBA KNU KNLA PC le BGF te hroi tulok zual in mu khom na chu vo in zuni sopanga atangin KNU headquarters a ni ni chung o tura nei tan ania he pol pali te hian an in kara in sia thiam lo na nei le in machona in kana thlen to lo dan tur soiho an tum ber nia siat ani a eng zonga thlir tu te chuan he soiho na hian karen nam in kara in sia thiam lo na thuk jok omtirin military council du danin BGF 10 an zom anga KNLA brigade 5 nen po tun hnuwa chuan in kana aom le to lawang di in an soya chuti lain KNU soi tu pakhat chuan he soiho na a hian NCA thuthlung ataka kalpui dan tur soi ani tur thu RFA a hil thung ani chutiang ani chuan Karen ral thom keng pol om CDM pol force te chu rabe in anom tamai angem ti hlo thon na a oma ani na taka chuan KNU soi tu 10 NCA thuthlunga kal andu ani chuan Karen revolution mai po ni lo Myanmar mi pui spring revolution thlengin a khoidang lam theidon ani KNU soi tu tamjok chuan NCA tharthole antum ti kan ria chumi hnuaya la DKBA ni se military council nen thokho annia BGF po military council pol din anni boxia chu wangin an soiho ani po in NCA anga kalle mai andu mel kati mipuite bai se ang ani karing lo chuti rualin KNU in NCA lam athlekta ani chuan khopui lam atanga KNU bela ral thom kentum tatan andin mun alau om theibok ani ma se KNU atel brigade 561 le 4 te chuan dozel anlatum ni in asiata kumin September tha a KNU Congress thutkhom huna chuan a eng le athim chu mu chian thai ani to karing ti in Myanmar politics observer utan so nain chuan asoi ani Karen Peace Network atel ku so to bi chuan KNLA brigade te chuan anram china mani in rel bol thaina an neya he spring revolution a hian brigade tinte tanpuina hi atlak niam karing lo a hlau thon omlutuk tur ni in ka mulo ti in asoi ve thung ani Pogori Jen People Parliament Member Do Cho Cho Chuan kan nam inkara thilthenga hian ngaidan soi ka du lova ma se karen nam leilunga om CDM staff te ral dozir tura thalai om te tumram hlotling turin KNU hian atan pui chunzom zel hi karing ani ti in asoi Mandalay Region National Parliament Member U Chomi U apo in he revolution a hian pol sang sang te lungrual taka kan kal ani chuan kan chak don ti karing thlata an mani po in chutiang boka rin dan an nei ka bai sei politics lama ngai dan dang deu an nei ani po in he spring revolution tum dictatorship azung chapa phoi chu na hi an top san mai ka ring lo ani ti in asoi ani vo in atan he soi ho na hian sipai du zong in ra a chua don nge karen ral thom keng pol in ka na a lungrol na thazok le sipai thunai na pai thak thaina konga mipui tan pui na ra thazok a chua don ti sia ta chak om hle ani Sinland Defence Force le Military Council te in kana awangin Mizorama ral tlan mi za an chuang manilok atang khan chin state mi pui hum him tu pol le Military Council te thantlang tang sipa in kana awang khan Mizoram state ral tlan mi za chuang anam thu siat ani hetia chin state atanga ral tlan te hi Mizoram state ten anlo dan be awangin ramrisul vela antang khang ni in zone chuan atarlang Tuirial Group OMA President Pu MC Laram Liana chuan Mizoram state ral tlan mi somruk vel anom thu le chong tuibiala mi zathum vel anom thu asoi boka
Farkon Joint President Pu Kelal Mon Ki Machuan tunlai COVID-19 a hluar awanga raltlante lu an phal lo na in mun himzo ka upalam le nu nau pommi zavel om aphal thu le hriat puina le khanei te po khochung om aphal lo thu asoi hetia chin state atanga raltlante tan hian relief camp atan Farkon chong tui le vaphai khu ate buk an sak don thu asoya nimin pia lok khan Thantlang Township khwalhrin khotlang kara CDF le Military Council te anin kap chiama he in kana awang hian mun himzo ka tlan che in aram then om Mizorama anral tlanta ani Mizorama local news zonatin atarlan danin February ni khat sangni le somni pakhat atanga sin state atanga Mizorama ral tlanta te hi mi sing khat le sanga chungzet anni to thu hriat ani New Delhi raltlante COVID-19 in venna athonin Jackson India sarkar lai puile UN tangkopin June ni sompali sangni le somni pakhat khan New Delhi raltlante tan athonin COVID-19 in venna anchiu sakthu hriat ani New Delhi khopuya Chin Refugee Committee CRC President Purwa Tachuan New Delhi om raltlante hi COVID-19 shivai anom venuala chu wangin in venna chiu sak kan mamoa hengdam doite hi Delhi MP hena kandila chuba ka NGO sang te kan dor nual bok ani ti in asoi purwa ta vek chuan tuna in venna kan Jackson ate hi an thanem hlea kumsomli panga chunglam deuh vek ni in mi za chuang zet an nia naktu ka po kan chunjom le anga zuni som paruk sangni le somni pakhat atang chuan kumsom pariat atangin kumsomli pali inkar Jackson le tura ruwa man ani ti in asoi bok ani hetianga Delhi khopuya sin raltlante COVID-19 in venna athona an Jackson sakchung changa anlom zia le anu zela po shikaite an enkol chunjom don ani thu CHRO hruaitu salai chungdo chuan asoi raltlante a hian COVID-19 shikai an omnuala athen chu damdoi in atanga damchuak an om angin chena in atanga damchuak te po an ziom chho ve zela tuna in venna Jackson tamjok te hi shikai ri lote an nia dam khachuak ta te po hi thlani thlathum nu vela chuan an filim don thu hriat ani bok India rama hian COVID-19 shi athoni na awang hian Delhi ya Myanmar raltlante hian an kaina se ve hle a he shi awang hian mi panga zet an boral to ani Aung San Suu Kyi thu buaya akhing tu mi pathum an zot tan State Councillor do Aung San Suu Kyi le President U Win Min te Military Council ten thu buai an siam sak chu akhing tua an ruat mi pathum te chu vo in khan Nepido Council huam chung Nepido kota zona hun masaber nai ani Jinglama Environmental Act Article somni panga chunlama Communication lam Article somruk pasari le Transport lam Article pariat thu boy pathum an siam sak chung changa a hek tu mi pathum ta chu kota an in lan thu ukil domi mi so chuan chanchin bumi te ashil ani Aung San Suu Kyi hi ha ana zeuti mai lo chu a hriselna ala tha thokhat viawa karkalta a an soi a en tur chung changa po khan har sanna a om lo thu ukil chuan asoya kartin thotan ni apiangin kota in lan thin don ani voina chuan Nepido Council Chairman Pumio anga chungchang an zot lawang Suu Kyi an hekna chungchang hi aphua chopin thupui hlapui afun lem lova November sangni le somni in thlanpuya an netak awanga politics boruaka in thikna le in thlan le huna an tel thei to lo na tur kong dal tu an ni thei don awanga tikwal vel ni in Asia Human Right ngai to tu Paul Assistant Director Phil Robertson chuan vo in khan asoi ani chu wang chuan Suu Kyi hi thiam lo na engma anei ran lo he athu boy phua chop an ortir khes hi phelwatin chuawat turin asoya chu ba ka a ukil tenen in ron hun mu mal a om hlei theilawa sipei thunuaya omin azalen theibok lo ti in asoi bok ani tuna hian general min aunglaya kai hruai Military Council hian Aung San Suu Kyi hi thu boy pasari an ortir mek ani ole khati zong kha voina chanchin thar kan ngai thlak theite chu ani